turabaramukije abandi turabaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini ndabahaye karibu mwese muri ko muranyumviriza muri ngamu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu ntara y'Uburengerazuba burasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru mwe muri abacuti bacu muri abanywanyi bacu muri abagenzi bacu mujye muri karere tubanze tubasuhuze kandi tunabaramutse kuko nimwe mukomeje kugaragaza uruhare rukomeye cyane mu gukurikirana uyu muhora cyangwa se urubuga rwa Burundi updates mukanda subscribe mukora comments muksharinga ndetse n'ibindi bitandukanye mukomeje kutwereka turasuhuza rero namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi turi buze kugaruka ko mu makuru babateguriye mwese rero turabakunda cyane muri kutwumviza muri Tanzania Kongo Kenya Uganda eka mbere namwe muri mu gihugu cya Kongo Brazzaville turasuhuza kandi turabakunda cyane mwese mukomeje kutugera ko mukabikora mu buryo bugaragara kandi turabakunda turanabemera cyane reka ndabibutse yuko ari byiza ko wahejeje gushyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko mu buryo bworoshye atangorane reka mbone none kajya kukwibutsa yuko ari amakuru turazwa n'uruganda rwa Burundi updates ukagezwa ko nabamenyesha amakuru y'abahinga bakuru kandi b'abanyamwuga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakayageza ko mu buryo mutaronka ahandi rero abamenyesha amakuru y'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakayageza ko mu buryo mutaronka ahandi babakomeje kubifuriza ibihe byiza abanywanyi bacuti bagenzi bacu ndetse namwe basangira ngendo tuba dukomeje kumviriza ndetse no gukomeza gukurikirana kuri aya makuru tuba twateguye mureke mbabwire yuko muri iki gihugu cy'u Burundi ibintu byinshi bikomeje kugaragara kandi bikomeje kwirukanka ndetse bikomeje kuyobera abantu kandi bikomeje kuba igitangaza gikomeye cyane ngeze ngingo nkuru kuri twabateguriye turibuze kugaruka ko mwaya makuru twabateguriye mureke mbabwire yuko kwirigenekerezo rya 14 kwirigenekerezo rya 13 aho habonetse inkuru ikomeye cyane bivuga yuko niyo mbare Godfroid rwose yagarutse nga mu gihugu cy'u Burundi akaba yagarutse yagaragara mu gisagara cya Gitega yunguyu rero rwose hariya akaba akakanya bivuga yuko yaba ageze mu Ngozi ariko aratembera nga mu gihugu cy'u Burundi ibi bintu ese nibyo ibi bintu ese namakavyo nkuru ariko nibyo koko byagaragaye ko kenshi cyane uyu mushinga nayo cyangwa uyu mu generali yagiye aragaruka ko mu binyamakuru ndetse n'amenyesha amakuru bitandukanye bya mu gihugu cy'u Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda mu mahanga ndetse no mu nteko nshinga makungu ndetse n'ibindi bitandukanye babiko biragaruka kuri uyu mugabo cyase kuri mu generale Godfroid Godfroid akaba ari we waba waragize uruhare rukomeye cyane mu ihirika ry'ubutegetsi rya Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ese uyu mugabo yaje gukora iki muri aka karere yaje gukora iki muri iki gihugu cy'u Burundi kandi ari mu bantu bafatiwe imyanzuro n'urukiko rukuru rw'ikirenga rw'u Burundi bivuga yuko agomba kuba yafungwa burundu igihe azaba yafashwe Ngibi rero turaza kubigaruka ko mwaya makuru twabateguriye niyo ngingo tugiye kugaruka ko hari amagambo menshi yatangaje ku rubuga rwa X ndetse akaba yashyize hanze imbuga z'inkoranyambaga kunze kuba yakoresha mu gihe byari bisanzwe atagaragara kandi yaraburiwe irengero ese uyu mugabo niyo mbare Godfroid uyu mugabo ni muntu ki turaza kubibabwiraho neza uyu mugabo aratekereza iki ku gihugu cy'u Burundi amagambo akomeye yandikiye cyangwa se yarungukiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uri ku butegetsi aya nayo turaza kuyabamenyesha 5 sinibagiye namwe rero muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Burundi Cibitoke Ngozi Kirundo Karuzi Ruyigi Makamba Muramvya Bururi Mwaro Gitega Rumonge Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi mwe mwese rero mukomeje gutumviriza tuba dukomeje kuba ishimwe kandi tubakomeje kubahereza ikaze kugira ngo mwese tujye tugira ngo tubane mwaya makuru tuba twabateguriye 5 ndabwira yuko rero urari rwa rubuga rwanyu rumenyere kuraza rubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazi na muntu ubunyonyezi ndetse n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yabiko biribonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi haba mu bisata bitandukanye bya politike mu bisata rwose by'amakuru mu bisata by'inteko nshinga amateka mu bisata bya diploma ndetse no mu bisata by'ububanyi n'amahanga ndetse n'amakungu muri rusange ibihugu rero ndetse n'ibi byose bariko birigaragaza nga muri iki gihugu cy'u Burundi mu bunyonyezi mwikandagiza ry'agateka kazi na muntu n'ibindi bitandukanye byose tubwo twemeje kuza tubigagaza ko 5 kugira ngo umunyagihugu aje aramenya ko hari nibura abamubereye maso kandi hari nabemereye kuba bamutabariza mu gihe ari mu makuba cyangwa se mu gihe ari mu kaga ibi byose rero turaza tubigagaza ko 5 mureke twambukiranye tunabwira abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda mwese namwe mukomeje kutwumviriza turagira ngo mujye mwumva ko twese duhashyigikiye kandi tuba tubanye neza nta kibazo ahubwo mutujye tubwira Imana ututi Imana uzudufasha hama urugendo ndetse n'imigenderanire nga mu gihugu
cy'u Burundi n'abanyarwanda muri rusange babanyi bigiye biraza bijyamo agatege kugira ngo twongere tubonane tuye duhahirana gatanu kuri gatanu. Ndabibutsa yuko rero mwe mwese mwatwumvirije tuba tubashimira cyane kandi tuba tubahereza ikaze felicitation ko muri abantu b'abagabo cyane ndetse muri abantu b'intwari mukomeje kutuba hafi kandi mukomeje kudukurikirana uko bukeye nuko bwije. Turabikorera kugira ngo namwe mubikore, ariko icyo musabwa ni ugukanda subscribe, share and comment, mugakanda kukazokera kugira ngo amakuru mu gihe tuyashyize ko agiye kugera ko vyihuse gatanu kuri gatanu. Mureke mbabwire yuko rero mwe mwese muri kutwumviriza ndababwira ngo nongere mbasuhuze mbahebwiriwe, nongere mbabwire ngo ese amahoro y'Imana yabaramukiye cyangwa se mwayirwanye bivanye naho muherereye. Kuri mwe mutwumviriza rero muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini, ndabaye ikaze mwe mwese mwatwumvirizaga muri mu gihugu cy'u Burundi kandi muri komeje kumubandanyije kutwumviriza muri mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburengerazuba, Sirazuba ndetse namwe muri mu mujyi wa Kigali. Tuba tubahaye karibu mwese muri Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, ikambere mu gihugu cy'u Rwanda tuba tubahaye karibu. Reka nongere ndabibutsa yuko kuba wejeje gufyonda sabone ari by'agaciro cyane, ndetse nawe ufunguye cyangwa se utwutanguye kutwumviriza aka kanya ndagira nkubwire yuko ari byiza rero guhoza sabone kugira ngo amakuru ajya kugera ko vyoroshe atangorana. Reka mbone n'akaje ko kubibutsa yuko aya ari amakuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayagezwa ko namenyesha amakuru y'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakayakugeza ko mu ngene utaronka ahandi. Ibi bintu rero nibyo tugiye kubabwira, ariko muri kayo tubabwiye ngo ingingo nkuru kuri twabateguriye twabwiye ko turi bugaruke ku ngingo y'umugenerali witwa Godefroid Niyombare. Godefroid Niyombare murabizi neza yaciye ahunga igihugu nyuma yo gutera kudeta umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, hama kudeta igapfubirana, ingabo za leta zigaca ziramurwanya zikamutsinda, hama umugabo agaca ahunga igihugu. Akaba ari umwe mu bantu 30 leta y'u Burundi cyangwa se urukiko rw'ikirenga cy'u Burundi rwakatiye igihano cya burundu mu gihe azaba yarafashwe, ariko amakuru atari ivumbi kandi agaragara neza. Aho Niyombare rwose ateguje akarambaraye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe yagaragaye mu gisagara cya Bujumbura, ndetse bikaba byagaragaye ko n'aka kanya ari mu Gitega akaba yavuyeyo akaba yageze mu Ingozi. Hari kwibazwa ngo Ingozi agiye kureba yiki, Ngozi agiye gukora iki? Turaza kubabwira rero ko aya makuru turaza kubigaruka ko mu mwanya w'idonido twateguriye aya makuru, ariko mwese rero muri ivyo bice muragira ngo mujye muratubera amaso, mujye mutubwira uko amakuru ari kugenda mu gihe twebwe twibereye hano Igitega, natwe turaza tubabwira uko byifashe. Batubereye amaso rero natwe tukaba tubabereye amaso, mube ijisho rya mugenzi wanyu nkuko igihugu cy'ikibanyi cyabigize intego kuba ijisho rya mugenzi wawe. Niyo ntego kandi niyo gahunda ibigezwe ko nga mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo rero tugere mu idonido twabateguriye nkuko bisanzwe. Uyu ni wa muhora wanyu Burundi Updates, tugeze mu idonido rero tubabwire ingene umukuru w'igihugu yakiriye aya magambo. Ese Niyombare twakomeje kubabwira no kubabarira, uyu ni muntu ki? Uyu Godefroid ni muntu ki? Niwe tugiye kubabwira. Ni Godefroid rero nkuko musanzwe mubizi, uyu nguyu ni umugenerali rwose w'intangarugero, kandi uyu Godefroid ni umwe mu bagenerali rwose bakunze kuba bari imbere cyane mu gihugu cy'u Burundi. Godefroid Niyombare ni umwe mu basirikare bakomeye cyane bo mu gihugu cy'u Burundi, wamenyekanye cyane kubera uruhare rwe mu kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Godefroid rero Niyombare yavutse mu 1969 mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se mu gisagara cya Bujumbura, ubu ni Bujumbura Marie, mu gace ka Kamenga, kazwi ko kuba gakunze kuba hagati y'amoko atandukanye. Mu mwaka wa 1972 ese umubyara cyangwa se papa we umubyara yari umuyobozi w'umuhutu, yishwe mu gihe cyo kwicwa kw'abayobozi b'abahutu mu gihugu cy'u Burundi. Nyina yari umwarimu niwe wamureze wenyine. Mu mwaka wa 1991 nyuma yo kurangiza amashuri ye yisumbuye mu mashuri ya Gisuwisi, Niyombare yinjiye mu kazi k'ubuyobozi muri Office Nationale de Télécommunication ni ONATER. Nyuma y'icwa rya Perezida Ndadaye mu 1993 yinjiye mu gisoda yahagarariye umutwe w'abarwanyi cyangwa se umugwi w'abarwanyi wa Force pour la Défense la Démocratie FADD, aho yabaye umuyobozi w'akarere.
uruhare mu gisirikare no mu butegetsi nyuma y'intambara. Niyombare yagiye ashyirwa mu myanya ikomeye cyane. Mu mwaka wa 2008 Niyombare yabaye umuyobozi cyangwa se umutegetsi w'ingabo, chef of the staff. Akaba ari we Hutu wa mbere wahawe umwanya mu gisirikare cy'u Burundi 2013. Niyombare yagizwe kuba ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cya Kenya 2014. Niyombare yabaye umuyobozi w'urwego rw'intambara Service National de Renseignement CNN, aho yashizwe ko na Perezida Nkurunziza nyuma yo gukura bamwe mu bayobozi cyangwa se mu bategetsi bakomeye mu nzego z'umutekano. Ndetse uyu Niyombare akaba ari umwe yatumye igihugu cy'u Burundi gikomeza kuba cyajya imbere cyane. Impamvu yo gukora kudeta kwa Niyombare mu Kuboza 2014, Niyombare yanditse inyandiko y'impapuro, ndetse y'impapuro cyangwa se yandikiye Perezida ibupapuro amubwira yuko Perezida Nkurunziza kugira ngo nkumenyeshe yuko utagomba kwiyamamaza ku nshuro ya gatatu, avuga yuko ko byaba bihabanye n'iteka nshinga cyangwa se itegeko nshinga n'amasezerano yarusha yashyizwe ko n'amahoro mu Burundi. Iyo nyandiko yaje kumenyekana bituma Nkurunziza amwirukana ku mwanya we muri Gashyantare 2015. Nyuma yo kwirukanwa, Niyombare yahise atangiza ibikorwa byo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Kudeta yabaye ku itariki 13 2015. Ku itariki ya 13 Gicurasi 2015, ubwo Perezida Nkurunziza yari mu nama ya Tanzania, Niyombare yagaragaye ku maradiyo avuga yuko aya ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza ndetse abuhitse kandi akabukuyeho burundu. Abaturage benshi muri iki gihugu bishimiye igikorwa Niyombare yakoze, ko ingabo z'ishyaka rya Nkurunziza zatangiye kurwanya abo bagabo cyangwa se uyu Niyombare. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane, Niyombare yatangaje ko we n'abandi bayobozi ba kudeta bemeje gusubira mu maboko y'ingabo za leta ku itariki ya 15 Gicurasi 2015, nubwo byavuzwe yuko yafashwe nta gihamya cy'uko afishwe cyangwa se yafashwe cyangwa se ahungiye hanze y'igihugu. Nyuma yaho Niyombare yagiye mu buhungiro mu mwaka wa 2016, yatangije umutwe w'abarwanyi witwa Force Republicaine du Burundi, icyo bita Forebu, ndetse ugamije guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza. Forebu yashatse guhirika ndetse no guhuriza hamwe imitwe yitwara gisirikare itandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko ntiyabashije kugera ku ntego yayo kubera ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zari ziriko ziragaragara ndetse ziyerekana cyane mu buryo butandukanye ku mitwe y'iterabwoba cyangwa se ku migwi iriko irarwanya ubutegetsi. Godefroid Niyombare ni umuntu wagiye ahura n'ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwe, ariko akaba yaragize uruhare runini mu mateka y'u Burundi, cyane cyane ko mu bijyanye n'umutekano n'ubutegetsi. Nubwo kudeta yatsinzwe, ibikorwa bye byagize ingaruka zikomeye cyane ku gihugu no ku karere muri rusange. Ibi bintu rero, niba wifuza kumenya byinshi kuri Niyombare ndetse no ku byabaye nyuma yaho cyangwa se n'ibindi bijyanye n'amateka y'u Burundi muri icyo gihe, ndahari kugira ngo ngufashe maze tujye tubasha kubigusobanura neza 5 kuri 5. Ndagira ngo umenyeshe yuko yari wamuhora wa Burundi Updates, umwe urabamenyereje kubagezaho agateka ka zina muntu nga mu gihugu cy'u Burundi. Bareke rero tubahuguke cyane tubabwira ku kuntu Niyombare yagaragaye mu gisagara cya Bujumbura nga ku igenekerezo rya 13. Uyu mugabo Niyombare rwose ubwo yagaragaraga ngaho yagaragaye mu Burundi ni ku igenekerezo rya 13. Uyu munsi ku itariki rwose muri kubona ngaha, ndetse akaba yagaragaye ku isaha 4 za mu gitondo. Ndetse uyu mugabo Niyombare akaba yaje ari kumwe n'abantu batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, aho byagaragaje ko babandi bariko baravuga yuko izi mpunzi cyangwa se abagabo baciye barahungira mu gihugu cy'u Rwanda atari byo, ahubwo bashobora kuba baturutse mu Tanzania. Ni nyuma y'amakuru twatohoje tugasanga ndetse n'izindi mpunzi zahunze muri uyu mwaka wa 2015 zaje zose ziri kumwe n'urubyaro rwabo ndetse n'ibyaro byose muri rusange. Izi mpunzi zikaba zaturutse mu gihugu cya Tanzania. Ibingibi rero bakaba ari buze kuza kubigaruka ko nyuma yo kumenya ibi byose. Niyombare ubwo yarageze mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura yaciye yihuta cyane, ntabwo yongeye kuhagaragara
hongeye kumvikana amakuru avuga yuko Niyombare yaciye ava mu gihugu ava mu gisagara cya Bujumbura akajya mu gisagara cya Gitega. Mu gisagara cya Gitega naho yahagaragaye mwe cyane niko kongera kumwumviriza, ariko aravugira mu gisagara cya Bujumbura cya hariya Ingozi, akaba ari Ingozi. Rero aka kanya bikaba biragaragaza impungenge zikomeye cyane ku mukuru w'igihugu Bakoze Ndayishimiye, ubwo yavuze yuko we yarahereye ngaha mu Ngozi, akaba ari buze gufata urugendo rwihuta cyane avayo kuko atazi icyo uyu mugabo cyangwa se icyo uyu generale agambiriye, dore ko bose bahuje amapeti ndetse bakaba bahuje ibigwi. Uyu nguyu ni Niyombare, uyu nguyu muramuzi cyane, ni umugenerale wa wundi wa mbere w'akataraboneka we mu gihugu cy'u Burundi. Nta n'undi muntu urashobora kuzoca agira ibigwi nk'ivyiwe cyangwa se amateka akomeye nk'aye. Ibi ngibi rero byagarutswe ko n'ibimenyeshamakuru bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, nibwo uyu mugabo Niyombare Godefroid ubwo yariko ari ku butegetsi kandi yariko akorana na Nkurunziza Petero, nibwo icyo gihugu cyari gifise umutekano, ariko nyuma y'ibi byose amaze kuva mu gihugu wagira ngo rwose basize bateye umwaku. Hakomeje kuba ikibazo cy'umutekano mukeya, hakomeje kuba ikibazo cy'ubukungu bwakomeje kugabanuka, hakomeje kuba ikibazo cy'isesagurwa ndetse n'itakaza-agaciro ry'ifaranga ry'ihera ry'u Burundi, bikaba bigeze ku rwego byahuje impuzandengo y'ijana, ahubwo bikagera kuri 200%. Ndetse ibyo kurya ndetse n'inzara iriyongera nga mu gihugu cy'u Burundi. Abicwa n'inzara bavuye kuri 1.5 bageze kuri 25%, abicwa n'ubukene bavuye kuri 0.3 bageze kuri 5.7. Ibi ngibi rero bikaba bigaragazwa n'umuryango mpuzamahanga kureba imibereho y'ibihugu muri rusange ku rwego mpuzamakungu, byagaragaje irigenekerezo ndetse n'iriteranyo cyangwa se n'ubushakashatsi ko igihugu cy'u Burundi kiri rafise amakimbirane ndetse n'ibibazo bikomeye cyane. Uyu mugabo rero Niyombare akaba yaje mu gihugu, ariko akaba yabwiye Bakoze Ndayishimiye amagambo akomeye, yamubwiye ko amateguje akarambaraye. Ese aya bakakarambaraye Niyombare yavuze nagaki? Ese bishobora kuza kuba intambara ikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se bishobora kuza kuba ibibazo bikomeye cyane hagati ya Niyombare n'umukuru w'igihugu Bakoze Ndayishimiye? Ese bashobora kuza kuba baramufashe bamufata nta mpungenge cyangwa se nta kibazo gihari? Turakomeza rero kubabwira 5/5 ko ibintu bihagaze. Uyu mukuru w'igihugu Bakoze Ndayishimiye nta kintu aratangaza nyuma yo kumva ko Niyombare yaciye yongera kugaragara nga mu gisagara cya Gitega, Ngozi, Bujumbura. Ibi byose rero turagira ngo tube duhari namwe kandi muhari kugira ngo tubibamenyeshe 5/5, haba muze muratubwira uko ibintu byifashe. Turabwira yuko rero nga mu gihugu cy'u Burundi ibi byose babiriko biraba kandi babiriko biragaragara ko bishobora guteza ibibazo bitandukanye, harimo umutekano mukeya ndetse n'ibindi bitandukanye. Niba wifuza kumenya byinshi ku makuru tuba twabateguriye, tugira ngo ujye kuri YouTube yawe usacinge Burundi Updates, hama ujye urabona amakuru ageze ko tuba twabateguriye 5/5. Iyi ni Burundi Updates. Ndagira ngo mwese twabanye nongere mbashimire ko mwakomeje kubana natwe, twongere tubahe mwiriwe bivanye n'aho muherereye, mwe mwatwumvirizaga muri bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ivyo mu karere k'ibiyaga binini. Twabahaye ikaze rero kandi twongeye turabasezera tubabwira yuko turi buze gusubira mu makuru ari buze kugaruka mwe mwese muri ko mwatwumvirizaga muri mu Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, abari mu gihugu cy'u Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburengerazuba ndetse n'Uburasirazuba no mu gisagara cya Kigali. Ego ndabibutsa yuko ari byiza kuba mwajeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru ajye arabagera ko byoroshye atangorana. Reka mbone n'akajya kwibutsa yuko ari amakuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukagazwa ko nabamenyesha amakuru bahinga bakuru bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi. Sinebagiye namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, harimo Cibitoke, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge na Bujumbura. Mwese tuba tubakurikirana kandi tuba tubashimira ubufatanye bamwagize mu kudukurikirana. Mureke rero dusubikira amakuru yacu ahangaha, turaje tubageze ko ayandi. Murakoze cyane kandi murakarama, ibihe byiza kandi mukomeze kuba nta kibazo. Turabakunda kandi turabishimira 5/5. Muri abacu kandi namwe mukaba natwe tukabanyu. Murakoze cyane. Mureke turaza kongera gusubira mu kandi kanya kari buze kuza.